Tiki langjun KSC Headbrand satumpen cepatir pi konsi Indeng Pli Winter Football Knockout Tournament ke pathu keceng pon. Bangso ke pathu keceng CR ni ke paman pon along ke pathu pon lake Mirjeng FC lapente Eastern United FC yang kongsi cepho pon mate pathu pon. Lapen pupu taketek parpig ajok si laputa timanggong remre hai hesi tribigar pen Mirjeng FC tumaphan gol si pen cepahai pon. Mate gol si pen cepahai pon. Eastern United FC tum kirim ang heke teklong abang so Indeng Pli Winter Football Knockout Tournament kecepat tirpi mate kepat ku along lake teke langjun KSC amai pu ajoy tok bi kongtun bang longbamon tiso lapente Romon rompi Rostom rompi Rohinson ingti Arya Sanghatu kemat hapon si Indeng Pli Winter Football Knockout Tournament di Ponasai Dengpon. Sonsipini bangso football tournament along aluhiaman pen kacetong dun Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tusu lapenti IM Lumsing Teron atum cetong dun lapenti Guest of Honor aman pen George Timung KSC Central Committee mate Executive Committee ten Ari Sangha tum cetong dun si labangso kepathulong RDP dun lapenti Dhoni Tok Bimondol Koloni Circle Officer lapenti Rostom Tisu Samson ingti pen tenglok binaan kite tum cetong dun si bangso football tournament ing samjin pen kejempon. Tok mokapen berda pangdapon jirsong tok di News 24 Karbiang. Agak lanjut ke sini officer. Lapen susun sa abhay tamen dap football la sopin tamen apa kelambi ko jadi nanti catang jone alang itu antar semua partai. Atau kecatang sih lo tang cari ini sini lin pada sini gitu. Thank you.